Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Баткен облусу Кадамжай районуна караштуу Баяман Батыр базарындагы кийимдер катардабыз. Биз кийимдерди көргөзүп кетебиз. Базарга келгенде биринчи ряд, экинчи ряд, үчүнчү ряддан киргениңиздерде 18-контейнер Шайырбек мырзанын ушул рядыга келсеңиздер, күз келди, мана күзгү кийимдер жалаң бул жерде мырзалар үчүн. Бүт кийимдерди бир катар көргөзүп, обзор кылып кетебиз. Биздин каналга катталып коңуздар, кыска жардамыбызды көрүп коңуздар, андан кийин улантабыз, Бул жарнамабыз очкилер жөнүндө болот, туугандар. Азыр баарыбыз телефон тиктейбиз. Уйкудан турганда дагы бети жуубай телефон карайбыз. Кечинде саат 1-2 чейин телефон карайбыз. Кары жашы жада калса жакында жаңы туулган бөбөктөр да телефон карай турган болот окшойт менимче. Ошондуктан азыртан алдын ала зренияны сакташ үчүн бир аз ден соолукка дагы көңүл буруңуздар. Мен азыр мына Кадамжай шаарында военкомат, бул жерде Домбутан мына бурчунда очкилер сатылуучу дүкөнүнүн алдында турам. Ушул жерге келип, очкилерди алып кетиңиздер, сиздерге жасап берет. Больницага барып текшерилсеңиздер да ошолор кагаздарын да карап жасап берет. Кыскасы, издеген бардык очкилериңиздерди табасыздар. Эртең 10 жылдан кийин анан зрениялар эмне болуп калат деген ойлор келиш керек азыр. Мына аппараттар менен жасап берет заманбап. Халаттар сатылат. Биз сиздерди күтөбүз. Сиздерге дагы бир жолу эскертип кетели. Хальмион базарында, мурда Хальмион, азыр Баяман Батыр базары болуп өзгөрүп калган. Биринчи катар, экинчи катар, азыр экинчи катар, бул жагында. Үчүнчү ряддан келгениңиздерде дагы 18-катар Шайырбек, аты Шайырбек. Эгер билбегендер үчүн Шайырбектин катары кайсыл жерде десеңиздер, сиздерге бүт бардыгын айтып көргөзүп кетет. Мына азыр жаңы келген кийимдерден, могул кийимдер жаңы келди, андан кийин бул жакта болсо, мындай безрукопкалар жаңы келди. Булар канчадан башталды ошондо? Шайырбек. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мыналар азыр китайские бар. 1000 сомдон баштап 1,5 мыңга. Бишкеги бар. 800дөн баштап 1000 сомго чейин да. Жаңы немелерибиз келген, товарларыбыз. Илержи барычамдай клиенттерге карап саттабыз. Мыналар эки жактуу двусторонний. İç dışı giyilet mınalar. 1300 somdan dostum. 1300 somdan. Buna vetrovkalar 2000 somdan satış atat 1600 somdan koyduk dostum. Mınalarda dostum 1600 som, 1,5 mingga çeyin kılıp örüyoruz aksiyalarından geliyorsun dostum. Klientlerin dostum. Az mınандай için açısı drap nemeleriz gelgen dostum. Bunlar 1200 somdan. Vetrovkalar var çoğun kişilerge. 58'den 62'ye çeyin çıkıyor razmerleri. 1400 somdan. Bunalar var dostum. 1600 somdan vetrovkalar var. 1600 don. Buna göynöktörüz her sivetiden var. Buna her kıl siveti var. Futbolkalar da içinden üstüden giygen başka dostum. Bunlar da 1300 satış adat. 1100 som, 1000 som kılıp verit az dostum. Bunalarımız var Kaşmir. Toğolok cempirlerimiz. Bularda dostum 550 som 600 som oçe sattık da az. Bunday futbolkalarda aksiya alıp koyduk dostum. Bunday jen uzun, jen kıskalarda bunalar dostum 350 som, 300 som, arka senalar 230 somdan 500 som oçe alıp koyduk dostum. Bunalar 1200 somdan özün alıp giygensin. 800 som koyduk oversize'lar dostum. Özüne ketken dostum. Bunda şımdarımız var. Şımdardı dostum 1000'den başlap 1,5 mingga çeyin her kıl sivetleri var buna. Klasika neme giygenlerge dostum. Ghost'ta iştegen akalarga çotki turat bunalar dostum. Bunday жақсы şımdarız var dostum. Klasikaga dagı köçö-pöçöge giygenge dagı bunday sivetlerden buna dostum. Bunday jeydaları toy-poygo jeyda peyda kerek bolsa gelirsin dostum klientler. Patifçiklerin aytıyor dostum. Bunday ceydalar 550-600 satış atat. 400 somdan dostum. 400 somdan. 400 somdan dostum. Geliyor et dostum. Bunlar da aksiyamdan 1200 som dostum. 1200 som. Bunalar var dostum. 2200 somdan satış atat. 1900, 1800 sattılar dostum. Bunlar kaşmirlerimiz var. Kımmatı dese Turetski. 1700 1600 satış atat. 1400
Dostum 1400. Mınalar dostum 950 so'm 1000 so'm qilib berdi. 1200 satışıdat dostum. Jür dostum, narx qatardan ko'rsatayin sana. Buna eski nemeler kelgan dostum, trikolor. Жаңы. 1300-1400 so'mdan satışıdat. 1000 so'm, 1200 so'mgacha satdimiz dostum, bunalarni жаңыларını. Жаңы новинка nemeler, tovarlar dostum, shular. Bizde demalish yo'q dostum, 25 saat ishda bo'lamiz dostum. Bunalar var, Padroskoy dostum, 1,5 satılgan. 1000 so'm ko'proq olganga. 1-2dan olganlarga dostum 1100 so'mdan o'zing senalarga ele berib turadi, aksiya qilib. Nerede dostum? Bunaları satqanmiz, ko'rgansizlar o'zing. 800 so'm, 900 so'mdan satqanmiz, 450 so'mdan qo'ydik. 450 so'mdan. Aka 2000 so'm, 1600 so'm qilib berdi azalardı. Albina naraqti qarab turgun. Dostum nerede bunday bunalarga aksiya qilib qo'ydik. 450 so'm, 500 so'mdan. Короче, dostum 230 so'mlik futbolkalar ham bor. Buna dostum 230 so'mdan. Üstü özü. Cinsadan mastabasanız bo'ladi. Bunalar 230 so'mdan. 230 so'm, 400 so'mdan satqanmiz dostum. 400 so'mdan satılgan shular. Buna dostum. Bayram kuberendesinde ya. Jeng qisqalarga iloji boricha aksiya ketdi dostum, 230 so'mdan. Bu 500 so'mdan ha. 500 so'm, 450 so'm satqanmiz dostum. Qara, Boz, Puma, Lening dostum, Leninglerni dagı 230 so'mdan qo'ydik dostum. Pondimda. Razmerleri var dostum. Bunday aqsaqal kishilarga bunday original sportikolar kelgan. 3000 so'm, 2800 satışda dostum. Bizde 2500, 2300 so'mdan. Bir sıra ko'rsatib qo'ysang ham bo'ladi dostum. Bunani har xil bor dostum. Buna 500 so'mligi, buni 650 so'mligi ham bor. Bunani ikki xili bor dostum. Cho'ntakka jarashasini qilib beramiz dostum. Har xil nemelerden bor dostum. Buyog'i o'sha triko, bunday cho'ng kishilarga desa, bunday nemelerimiz bor dostum, 600 so'mdan. 600 so'mdan. Bozordan ko'ra kishina arzonroq qilib beramiz dostum bolalarni. Bunalarimiz bor dostum. Bunalarni dostum 850-900 so'm satışıda, 750 so'mdan. 750 so'mdan kelerdi. Şunlardı dostum 1000 so'mdan başlap 1400 so'mgacha. Buna pololar dostum 1200'den qilib beramiz. Novinka polo. Gör dostum, bunalar velikanlar, çoğun kişiler. 2000 so'mdan dostum, 2,5'da 2 satışıda dostum. Bunda görür dostum bir sıraça. Klientni patpisçiklerin aytıyor. Sen atından gelse kıyla skipkalar болады dostum. Mına hurmatly көрүүчүлөр, аябай сонун жакшы түштүрүп кетти Шайырбек мырза. Карай бериңиз эми, өзүм сүйлөп мына жагы улантып. Анан көрдүңүздөр, бардай бүт бардыгын айрымы ачык. Жакшы жигит өзү дагычы, жакшы көргөзмүн. Негизи кардарлар деле жакшы мына бул жерде. Бүт келет, жалаң мужской кийимдер ушул жерден таба аласыздар. Биринчи, экинчи ряд бүт 18-ci konteyner Шайырбек деп келе бересиздер. Ушул жерде мына кийимдердин бүт бардыгы ушул жерде. Барыңыздарды ушул жерге чакырабыз. Көрүп болуңуздарга чоң рахмат. Кызыл К менен салыштырып көрүңүздөр. Бир топ эле бул жерде арзан. Анын үстүнө эң жакшы жагы акция жүрүп жатат мына. Акция жүрүп жатат мына. Биз сиздерди күтөбүз.